te gatiba erekeire gukorwo ikigarurwo. New bid to amend the constitution. Mundu mwe wale marokirire muthenya wa ira na marauga katiba ni kwenda gucenjio ni Raila Odinga. Raila Odinga ni umwe wale mari haria gatagati-ini gitwe-ini kia uhoro riria gatiba eno yakoretwo ikiandikwo. Hindi ararugamire kwaria ni araugire maundu matiganite, maundu a Kenya hii magikorwo magiciria megie gatiba eno. Wa mbere ni aroigire ati thirikari ino turi ya Kenya Kwanza nirakorwo ikigacirithia muno ruhonge rwa provincial administration ru ni rwa wathani wa matura, na arauga ruhonge ruru gigatiba rutiagirwo ni gukorwo rwiho, koguo ni ho wagirwo ni kumurikwo muno hari gatiba ingikorwo ni kurorwo. Ni aroigire ati Kenya Kwanza ni irakorwo ikigeria kuriukia muno ruhonge ruru na guturaini masifu oro ndumwe na gukorwo ni irenda kuhe masifu birithi, na iguru rioguo ni irekira andu aria metagwo village elders thiini wa payroll kana ni kumariha, kuonania ruhonge ruru rutire rwakua ona gutuika gatiba ndirutamburaga. Raila Odinga ni araugire ati bururi ta wa Nigeria uri na andu milioni 200, naguo bururi wa Kenya wina andu ta milioni 50, no bururi wa Nigeria wina counties nini nicio cietagwo states kuria Nigeria gukira bururi wa Kenya. Na arauga ni gukwenda kumurikwo ndeto eno muno, ndeto igie counties. Na aroigire ati counties no cikare, no gukorwo gugithondekwo kindu kiretwo regions kana honge, ni kuria andu marauga no cikare uria ciarire province tene, kana hihi gukorwo na honge. Riu gukorwo na honge ithatu thiini wa bururi. Rwa mbere ni bururi witagwo Kenya, namba 2 ni regions, na namba 3 ni counties. Sheshe ni hakuhe nawe.